scripture evezayo ukuthi azikhokhwa. It's either right noma wrong. Kodwa uyabona ukuthi umzalwane wakho use confused la ukuthi eish madoda ebandleni kuthiwa ziyakhokhwa. La mangithi ngiyabheka ku YouTube hey nango omunye uyangichallenge la ukuthi azikhokhwa. Manje lo sekuyaphoqa even ukuthi nomfundisi wami ngisho ukuthi social media bengayithandi. Kodwa mhlawumbe athatha ivideo naye achaza ukuthi why kumele zikhokhwe ukuze ezomaka nansi into eqhamuka na social media. So awucabanga mhlawumbe abantu abaningi uma bevuka kungazathi bayalwa noma bayaphikisana naye ingoba bazama ukuvala ezinye ipace ababona ukuthi sizokonakala ngalezi zinkulumo zakhe. No ngiyakuzwa Ncenkosi kodwa ke ngicabanga ukuthi lapho se youth yanamhlanje exposed kakhulu kwi social media and you can't control that. Even as a local church we can't control that because amafoni awabo That's lapho uyabona ukuhlakanipha okwabo abakuyela esikoleni. So no we a disaster nje siphile esikhathini esinzima la kufanele umuntu ingakho iBhayibheli lithi igcine lenkonzo wazi uyifunde kobani yabo uyazi khona into context isifundiso sasekhaya not esiphambene nezwe. Ngangaya kwenye indawo ngivakashile kwathiwa ya noma izwi lithi kodwa la ekhaya sithi ngabontando angisangena angisangena ukwazi phela manje kuba ngaphezulu kwezwe akwazi uba ngaphezulu so ngicabanga ukuthi lapho ngesisakwazi ukucontrol ukuthi abantwana noma youth ingene kuma social media platforms yenza okwenzayo and mothi uyabheka manje ayikho into eyenziwayo kulalela ukuthi uNgcobo uthiweni aphendulwe ntambama kulalela ukuthi uNdlovu uthene ekseni kudlula 2 days khona abamphendulayo njengoba ubona nje wonke lama platforms avulwa ku social media amanye akasathana. I'm very sorry ukusho njalo because amanye a challenge lento esizikhulumayo esifundisayo all along. Ake ngilinganise njengayo lento yama tithes noma ngeke ngene ngijule kuyona. Angimbonanga uJesu rebuke indaba yama tithes. Angimbonanga futhi ethi angakhishwa. Angaze ngimbone esho njalo. Even na ku Matthew chapter 23 maye khuza bekhuluma umFarisi ngasa nomthelisi bakhulu. Uthi uJesu no uthi lo munye mina ngikhipha okweshumi. Yabona kwenginako njalo ngikhipha ngokweshumi kweviki uthi yena uthi uJesu hayi benifanele ukungakiyeki lokho nalokho futhi ningakiyeki ngoba nina nithele esikuntshaneni uzathi okay mayiqala indaba ngibeke nje mayiqala ku4 uthi babopha imithwalo enzima bayibeke emahlombe abantu kodwa bona bayahluleka ukuyithwalela wona sho uyabasola ngokubopha imithwalo babeke bona kodwa uma sekufika koweshumi esethi hayi mina ngikhipha okweshumi nalo mbaba kwakufanele uJesu akhuze ngoba wayazi uJesu umprofeti wesikhathi esesidlule nesikhathi samanje nesikhathi esizayo. Kwakufanele uJesu athi yiyekeni ke leyo nto khiphe yeshuma ayisasebenzi kodwa uthi bekufanele ningakiyeki lokho nalokho futhi engikhuluma ngayo ningakiyeki. So uJesu uthi akungayekwa then ke soqhubeka ngiyayilinganisa leyo ndawo. So ngicabanga ukuthi ngeke sakwazi ukucontrol abantwana ukuthi bangangeni noma thina nje uqobo nabadala ngoba ngibona amadoda amadala mina badala kade ashumayele ngohlonipha abusy la kuma social media and adlala manje sekuyadlalwa sekumdlalo and nceke inkosi singakhuluma nje ezinye izinto ezidala abantu balwe no Enigma ubufebe bengayilindeleke ezinye zezinto ezidala balwe no Enigma akake ubufebe ayikho enye into ukhuze ubufebe uEnigma ukhuza ubufebe njobe kuza ubufebe nje bugcweleke ke. I'm very sorry ukuthi kulama platforms abizwa so biza thina kubhalwe ezweni black and white. So ubufebe enceke inkosi obudala kube njalo ngoba ezinye zezinto azikhuzile uEnigma zishaye zazwela khona nje umakade khona la angisazi noma uduma senkhohlisa isibongo ubaba uDlamini uzomkhumbula incikazi adila ikhuluma ibuza ukuthi umfundisi wenzelelani iappreciation kubuzwa kuthiwa ubuza umama ukuthi yini ayiswele umfundisi yabo ngomunye wabantu mina nceke ngahambisana nje naleyo nto nceke ngiyavuma umzalwane uma usuka Ndlovu uthi ungilethele na iphone uzongipha kuhle lokho. Uma kusuka ucele ethi ucela uzopha umfundisi kuhle lokho kodwa mina engingakuthandi mina njengoNgcobo engingakuthandi nezwi futhi engingakuthandi esimasingalikhoda ngoba libuzwa izwi ukuthi ufanelwe yini ukubongwa abongela umsebenzi awenzayo isisebenzi sifanelwe niphinde sibongwe mina ngasisebenzi uMelusi akabangi nezimvu edlelweni abangutshani bezimvu no udle ekhaya uMelusi unekhaya abizwe kulona so angikholelwa lapho mina nceke ekutheni
abazalwane abahlanganisa imali bahlanganisela ungcobo kuze kushiyo kuthiwa abavukayo angani uyazi leyo language kuthiwa abavukayo sicela basukuma kuthiwa nizokhipha 2000 nizokhipha 1000 nizokhipha ukuthi bekhiphela inceke eyodwa bayondle baphinde bayikhiphele le mali bayithengele imoto bayishintshele imoto uyayizwa lo kuthiwe nje hayi ngeke ayifanele u2 years imoto kababa ibe no2 years indala kuba labazalwane same bazalwane umfelokazi ukhona la kulabazalwane intandani ikhona la kulabazalwane ohola kancane ozisebenzele esitolo mhlawumbe uhola 2.5 3000 rand o merchandise ukhona lana uzofakela ubaba imali and ikaliwe ukuthi imali engaka yabo mayisikaliwe nceke sesibeka ijoka phezukwabo all right then mayisikaliwe nceke inkosi into ezokwenzeka ngoJanuary sebeya komashonisa abazalwane phinde nime lapha nithi ngayiboleka imali ezalayo yabo sebekuyona ngoJanuary kade benzela umfundisi and batsheliwe ukuthi mawulwa nogcobola lekhaya ngeke uphumelele yabo so ngitsheleke iabuse engaphakathi ebandleni iya spiritual ngeke uyibone physical uspiritual ubona umzalwane ufika umuntu wazi wathwala umzalwane wazathwala unika iningi ingxaki ngenxa yemali yenkonzo yabo efunwayo so nceke mina ngikholelwa lapho ngiyakholelwa ukuthena abafundi abazalwane bangayenza into enhle benzele umfundisi kodwa ingabekwe ijoka no hayi siyomenzela iappreciation siyombungaza siyomphakamisa khona ukuthi uyaphakanyiswa awazi uphakanyiswa kade ehliswe yini nceke inkosi angikholelwa lapho in fact nezwa lifuni nje leyo nto angiyiboni nje leyo nto mina uyumqondo oright ebandleni la namhlanje ukuthi ibandla lingene ezikweletini ngenxa kamfundisi thwe kwenzela umfundisi ubizobani kwabizwa abazalwane no abizwanga abazalwane uma ubheka amabandla kuyenzeka ukuthi aya computer thothi ibandla lakho wena thothi ibandla lakho liyakwenzela noma umfundisi oseceleni uthi mayebheka abona ukuthi hayibo ayinakho kwamapholoba kuhle umapholoba ushintshela imoto bese manje uthola ukuthi naleli linye ibandla selifeel ipressure ukuthi nalo fanele lenze into efanayo angikhulume le abafundisi baphila impilo engaphezulu kwamaphakethe abo abafundisi banamhlanje iningi labo liphila impilo engaphezulu kwamaphakethe abo ucabanga kwenziwa yini babuke abafundisi bako Hollywood abafundisi laba lemsangano yako LA babuke yona lapha ku TV babuke yona awungitshele nje mawungathi i role model yami Noel Jones Noel Jones i role model yakho bahambe bayotho Tyra Perry ama role models role model yani umuntu obuya actor ma movie ngokumbona umfundisi obuya actor ma movie unonkosikazi ekhaya mana phela babi icareer yakhe mana career ofebe mana umfundisi umuntu mayumfundisi fanele abe nayo nenye career eceleni noma fanele nje icareer yakhe kube yiyo lomfundisi lithi iBhayibheli ngithanda uPaul uthi uPaul ngokuba bashumayela izwi kwakufanele baphile ngevangeli uyabona asinankinga mangabe naye enye into mina engingayithandanga abafundisi abasuke baqamba manga emapulpit athi umuntu bazalwana ngayekiswa mina inkosi ukwenza yonke into ngibheka umsebenzi wayo ushumayela kangaphi in a week uba nama service amangapi lo mfundisi othi wayekiswa ake sihlambe mathathu uwenzani kuleyo manje insuku 7 days a week wenzani kule insuku uma uthi mathathu angithi lento engishoyo ke bamapholo ukuthi kulezi ezinye izinsuku ezu4 uya act unomfazi lapha ku TV abuya zoba nomfazi ekhaya mabehleli nonkosikazi wakhe ebuye eqabula lo wamfazi emphuza kuba nje bamapholo you understand akusiyo oqabulela nonkosikazi I character hayi sefebe iBhayibheli malithi mayethi 1 Corinthians chapter 7 bengifisa kungabikho umuntu othinta umuntu wesifazana angabikho umthinta uyamthinta lapho umthinta ngani ngecharacter uyamthinta lapha uyamthinta ulele na and ukulala kwaseyitorini ukulala kwangempela njengoba usubona bevuka emantrust basuke bevuka kwangempela yabona baqabulana kwangempela so nceke asikwazi ukulandala yami imoya so awukwazi ukwenza njalo asikwazi nceke ukuzifanisa nama preachers from LA yabona nceke inkosi into ebolile mawuyithatha la kade ihleli khona ifika inuke kakhulu la ifika khona so manje usithathela makuthathwa ivangeli le phesheya ko America ko Hollywood lo TD Jakes ababuye ba actor ama movie babheme igaza be actor ama movie fundisi
hayi nceke inkosi ngabe siyadlala eSouth Africa ngeke ngiyakhuza South ngabe siyadlala uma singakwazi ukuthi uthatha into ebolile ngalo uzoyiletha la levangeli likhanda abaongcingili ngale eAmerica levangeli lishunyelwa namhlanje yabo ivangeli lokuthi icareer asiyeki ingane khona yakuyangitshela nami yathi ufuna ukuyokwenza ama tattoo emzimbeni ngithini ithi ufuna ukuyo-actor indawo kufanele i-act igcwele ithi iBhayibheli ngokuyiloba amabala so kufanele sibheke njengoba kade ngisho ukuthi kufanele sibe grounded ezweni kakhulu kule insuku zokugcina because uMatthew chapter 24 uverse number 4 bayambuza uJesu uverse 1 but what will be your the sign of your coming babuza yena ukuthi iyiphi sign esobona ngayo bayeka bonke but isign ekuyiyona yona esobona ngayo ukuthi usuyabuya uthi uJesu no bhekani uthi yazani kuboni konke lokho kahle kwala kule building ukuthi ayikho itshe lizoshiwa phezulu kwenyenge elidilizwe lephansi wayekhomba lapho ithempeli lika Solomon elalikade lakho inkosi uyalibuka ukuthi no kuzodilizelwa phansi lokho uqeda uthi qaphelani ningadukiswa umuntu ngeke nceke usidukiswe into nje ebhalwe phansi no sodikiswa umuntu ozofika akhulume naye futhi so asikwazi nceke ukuthi sithi icareer nceke but uyabona uma ulalela kahle nangu umfowethu lo ongasekho emhlabeni uthi wayeza ukuthi unomfazi ngisho ngathi umfazi endlini baxabene kodwa mase efike lapha ku generations sefike kuntombi wayeza ukuthi sefike ekhaya icorrect leyo so mbiza ngalo so izinto zoma spiritual wife nama spiritual husband ziqala kanjalo uphupha usulala nomuntu ebusuku yindaba na ibandla liyazingcolisa ngento zezwe so ncengosi ngesikwazi nceke lesikhulumayo na years back 20 years 15 years back sasikhuluma yona sokhuluma yona sozesidlule emhlabeni ukuthi amanyala adingeka endlini kaNkuluNkulu akhona ama career nceke kunabantu abashiya imisebenzi ngoba naku ethi amabhosi lala namqala khona abantu abashiya imisebenzi kanjalo bayashiya manje wena ukwazi usimele ebandleni uthi kwakufanele ngenze njani ibhosi yathangile awukwazi ukusho njalo no ukuthandile wena wakwenza khona into ekuthiwa ukuphenduka ibandla kufanele ukuphenduka liye kukulwa no enigma ake liphenduka ibandla bamapoloba wena njengomfundisi imanager nayo ngoba abafundisi abaningi banama manager uthothi mhlambe mangicela ukuthi uzoshumayela ebandleni khona umuntu engizokhuluma naye kuqala asho ukuthi hayi besicela mhlambe ube no 40,000 ukuze afike ubaba wena unayo into engibuzisa enza ngibuze lokho ukuthi kunento ekhona manje baba mapoloba ake sithi umuntu nje okhonza ebandleni ngabe umfana wasebandleni nje omusha ashumayele noma ngabe uyahlabelela noma ngabe wenzani angithi ke manje vele masikhonza amafoni asehlale sezandleni siyakhonza siyathatha la inkonzo la okay bese le clip mhlambe ingena ku TikTok gijima kakhulu ku TikTok ibuka abantu abaningi kusasa umfana momcela babuthi azocula useyakucharge umfana mhlambe kade useyicelebrate angibe kanjalo uthi useyicelebrate useyafollower momdingi usene manager uthola ukuthi akusiyo nento ade icabanga mhlambe ukuthi engaba umculi noma engaba umuntu owenza njalo le video nje yodwa usebona ithuba lokuthi engayisebenzisa lento ukuthi enze ngayo angazi noma yenze ngayo imali angisho kanjalo so into engikhathazayo mina nengithi mangiyibuka ngibuze ngizibuza yona ukuthi hayibo yazi ukuthi wonke umuntu oke washumayela noma most abantu mayashumayela akithi obvious mawushumayela uzoma phambi kwabantu abayi-thousands then labantu abayi-1000 mhlawumbe bakufollowa ku Facebook once bakufollowa ku Facebook wane following leyo nto sekukuwena usungayisebenzisa ukwenza imali it's either lento yenzayo i-right noma i-wrong kodwa once one following leyo nto usungayisebenzisa ukwenza imali so bese ngena imanager ke bese ngena ama-fees nayo yonke leyo nto leyo nto ungathini ngayo futhi wena unayo imanager engikuthintayo ke siqale la ibandla langaphambili lithi iBhayibheli uJesu wasuthisa amadoda noma wasuthisa isixuku 5000 over 5000 wabantu awusuthisa ngezinkwa nje nenhlanzi wasuthisa 5000 namhlanje u5000 wabantu usuthisa inceke yodwa iqiniso lelo ungcobo uphethe abantu abawu5000 kunokuthi ungcobo abonelele kulabantu ibona ababonelela kuyena kusayilona ibandla lika Jesu akusalona anginayo imanager mina ncike inkosi anginayo yini bathi OPA futhi abantu PA noma nje office lika mfundisi hayi anginalo mawufone likhala la kumina 24 hours likhala la kumina straight anginayo angiyifuni leyo nto nginyanyisa okukaSathane leyo nto
indaba othi kuthiwa inceke enkosi vaya lapha mawufuna ukukhuluma na why bekufinyeleleka kubaphostoli bekufinyeleleka ebandleni lengaphambili even namadoda amakhulu bekufinyeleleka kuona aqala amabandla uNkulunkulu waqalisa ama local church asakhona namhlanje bekufinyeleleka yini lena yini unakelela kulezi zizukulwane kufanele kungafikeleleki number 2 uthi uPaul ukuze ngilishumayele ivangeli without charge ngingacharge umuntu angikholelwe ekutheni iservice fanele ibu 20,000 even ngisho wathi u10 angikholelwe ukuthi save mawungibiza ngizoshumayela 30 minutes imali enga 40 minutes angenza ibusiness lekholweni abafowethu laba shooter benza ibusiness abaqhubeke bona ku right career yeah thina sina icareer enjalo thina no siyiboshwa thina zika Christ angazi ngayithini lento sigqila zika Christ isigqila ke sikhulula umnikaziso awuza sizikhulula sona sithi njengoba uzongigqilaza nakusaza nginikeza imali enga no isigqila into esuswa la ibekwe la isuswe la ibekwe suse la ibekwe la isusele sebaba ama giants of faith angithi kube zomani ba introduce the giant i-giant yani iyenzeni le giant izodla imali lana giant phathela iBhayibheli awungitshele yini edala umfundisi angaziphathela iBhayibheli liyasinda cha baba ngithi sifuna nalugcobo lo mfundisi hayi thina sasize sigeze nangamanzi abo sifuna ugcobo uthi moyo wachitha kwama conference salale ekoleni thatha amanzi uzithele ngawo lapha uthi ufuna ugcobo kwakungcono lokho okungcono insila yakho umfundisi ubuyithelana na uthi ufuna ugcobo leyo kuthatha iBhayibheli ngolento yokubukwa nje yabona yindaba ungayi nokomseve ekhaya ke wamsevala kuphela umphathela iBhayibheli ngathi liyasinda manje nabafundisi abahlala emotini inkonzo iqalile twededela ayitsongena seyishisa ishisisoba ubani obizwe uNkulunkulu la ubani lalelani bafundisi kufanele ukwazi umoya ooperator la ushumayela khona ake ngilinganisa amadimoni attack noma ikuphi umfundisi lithi iBhayibheli yabona makuthiwa besilalela kahle sifundisisa kahle izwi malikhuluma ngebishop ukuthi ibishop umuntu onjani lithi umuntu ofuna labe isibonelo uyisibonelo kanjani ungemuva thina sikhonza wena uhlele emotini endayi ukuthi bahlele emotini nje bahlalele ukuthandaza akuthandazwa kuhletshwa abazali nje bedlula la nje mhlamba ke sithi ubeka itende umfundisi hey uyazi liyangane ayalimali ebandleni lami yamitha yahamba isikwena wathi hayi yabaqeda abafana ebandleni lami uyamazi lo mfana lo mfana naye waqedile amantombazana kuyahletshwa nje kuyehletshwa mina ngeke ngahamba ngishumayela ngihamba kubafundisi abanye abakhulu ngifike ngibona ukuthi hayibukani kuyaxoxwa la akuthandazwa cha kuthandazwa yabo so angihambelani nalowo moya nceke inkosi wokuziphakamisa ukuthi no yebo iBhayibheli lithi ifanele inkokhelo yaso isisebenzi ngamanye amazwi nceke inkosi uma ungcobe nemoto umbiza usisuka la ungcobe eJohannesburg noma kuya kuphi azi phela ukuthi ungcobe uhamba ngemoto futhi wena uzokwenza njani ucontribute ukuthi inceke ikwazi ukufika ishumayela iphindele emuva eywa leyo nto yazi and iBhayibheli uMatthew chapter 10 uyaveza ukuthi ningaphathi lutho lendlela ngoba uNkulunkulu wayekholwa ukuthi phambili sokufica uyabona kodwa not ukuthi sikudemande sizokufica phambili so uthi ke ningaphathi lutho hambani uyabona ngaphathi ngishijazele so sambeke ke masihamba kodwa futhi ke iqiniso lithi ngelenzeke lelo verse namajazi amaningi kangaka namhlanje akithi sinako konke ngifuna ukusuka le Kokstad Valley ngiphethe ngigcwele yabona kuseleke ngisho space ngirani yini ke ngizoyithola phambili ngizofike ngidemand izinto phambili so that is why abantu abaningi backslide ngicabanga ukuthi mina nceke sisuke kakhulu ezwini saqede sakhuluma kakhulu emlomeni hayi nceke ke lapho ngokusithinte yenceke ngeke usithinte lapho bamapholo bakhona into eyangilokhuza eyangithuza khona omunye umfundisi engangikade ngihleli naye so wangixoxela ukuthi kuba khona ama groups abafundisi laba abashumela into ethayihambisana ba inviteane bodwa kuba njengokuthi mhlambe sothi eGauteng kuba khona imvuselelo mhlambe ephethwe mhlambe uDlamini enkulu mhlambe nangala eThekwini nasesikhotsi kanjalo mhlambe ubona ukuthi kuhlangene idlakela zesport mana so uthi lo wasefika washumayela into ehlukile kulabo abanye abafundisi uthi ikhola kayithola yathi mfowethu ukhohlwa ukuthi ke manje sizokubiza kulezi zinto esizenzayo
kusho ukuthi usuzolamba. Into engizama ukisho ukuthi ke uma uzoshumela into ehlukile kwabanye kuyenzeka ukushaya ngendlala lokho ngoba uma wena uzodunga labantu uthina esinabo la kuma movement ngoba uma ngisuka la ngiya kwi movement yakhe eGoli noma yasibe eGoli ngizobuya nawo u25 hayibo and mayiwa mhlambe le yakho ivuselela iphela kulo mhlambe mawuthi ya 3 weeks uthatha u25 utholaphi khona ebandleni hayi angiphela kuzonikelwa kuzokwenziwa uzonziwana bese angibuya nawo 25 ngale nkathi iwa le yamvuselelo nami khona engihlelayo neteam yami la sengiyakubiza nawe eGoli nawe wozube ne3 days wakho la udedela uthola u25 kanti nomunye kanjalo esikhothi naye umisile naye ithi mayiwa lela ivuko esesikhothi makuwa nje lekuvuka le siyakwazi ukuthi sithi kusetshenzela umbuso nje kanti hayi stockfela kwathi hayi manje igig ngeke uyithole bazi bayibize ngegig abanye sisezwe no asibize onke encane bazodala sisezwe igig ngeke uyithole manje ngizama ukuthi nawe bamapholo uma uzoqinisa kakhulu kanje amanye amagig nawe ngeke kuzowathola angiwatholi namanje angwatholi ngeke inkosi ngiza kutshela isimanga ukuthi ipain bafowethu engi-experienceile mina endleleni yami yokholo ingaphezulu kwepain engi-experience engingakakholwa ngiphilile mina ncike inkosi ngingakakholwa ngiphila nabafowethu endaweni bayangazi bomthwalo umela ngizalwa khona ya ngiphilile ngadlala futhi imidlalo ngangena ngishemazayo nini ngajikeleza insika uyabona le mdlalo ya ngabungena ngangenele emaromeni ngagcobhoza uyabona nga right nje ngabi nankinga ngangena eWeseli nakhona but ama morals ayikwakhulunywa ngawo lapha ya ikhonto ayingakangeni ngaphakathi kodwa kwakhulunywa ngasuka mhla ngisindiswa ncike inkosi ngaqala ukuthola inkinga ezinkulu engingakaza ngizithole ngingakakhona ngizokutshela isimanga ukuthi njengoba ngidla mina namhlanje number 1 akungihlupha angimenywa ndawo akungihluphi futhi in fact kungenza ngijabulele ukuthi ngosuku le judgment kuncane ngiyokuphendula ngoba angihambanga ngambe ngilungise ngicela yonke indawo lo angihambe ngena yonke indawo la ngizofika ngoba iproblem eningi abafowethu yazi bayilahla abafundisi uyilahla mhla emenyiwe ake ngikhuluma indaba okumenywa kancane uma umenywa inceke ikumema isuka ikumema ngoba usuku unesiphiwe engenaso yona noma kusuke kunento umoya ingcwele afuna uzoyenza kuleli bandla manje abenzi njalo abafowethu uma ngabe beyemenyiwe ufika lapha afuna ukufana nalabantu abamemile kanti badinga le engekho kubona okay we understand yeah. So uma ubizo njoba angilinganise ngami uma ubiza uNgcobo uthi Ngcobo ufika la uNkulunkulu uyabona mhlambe kudingeka isiprophet ebandleni mhlambe idirection ayisekho ebandleni udinga isiprophet avana afika uNgcobo athi uyezwa lapha yakushunyelwa imali afike lapha naye azama amavesi athi zazowahlanganisa imali bayilahla lapho babafowethu ubabona namhlanje kuthiwa kune big 5 yaseThekwini kune big 5 yaseMgungundlovu kuthiwa kune feast yaseGoli ubone nje ukuthi nokungcola kodwa kuhlangene vele inyifinyifi zodwa zingcolisene udaka phezulu kolinye udaka uyayibona so kuhlangene le nto le uthi yabona ubona no man why kanti sigcwala iposter sonke siyokhuluma one and the same message bese kuthiwa uMoyingcwele uyafakazelana no awufakazelani bachethile labakhuluma ukuthi ufike uhlale kule verse uhlale kule ndawo ngidabukela izimvuko ezingazilutho la ngoba zona suke zithi uMoyingcwele ziphakamisa ihlalo nale bandla vele ngasahluli manje selivane elithanda nje ngenkosi bengisaya la angimenywa ndawo mina ngicabanga ukuthi njengoba uphela unyaka manje 2024 ngicabanga ukuthi asawu3 kuphela uMoyingcwele ungixolela angisanayo ishow ukuthi mangapi kodwa afikile ku5 amabandla engisaye kona kulonyaka bengibhizi ngento yami uNkulunkulu anginike yona and naye mhlawumbe soyithinta ngelinye ilanga naye enye into izinceke zisuke zithatha ivision ziyenza igama ivision ayikazi ibigama uNkulunkulu maye kuthumile ekunika ivision that lelo vision leyo it's not the name of the church akufanele kube igama lebandla because ivision ingeyesikhathi iBhayibheli Habakuk uthi umbono ngowesikhathi noma ngabe uthatha isikhathi ulinde ngoba uzogcina wenzekile wona so malithi ngowesikhathi shuthi unesikhathi sokuqala nesikhathi sokuexpire uphele uNgcobo mina nje lento engiyenzayo mhla ngifi yophela ngeke kufaka uvuka omunye umuntu aqhubeke nayo angilinganise le uma nceke unginikwe mina mhlambe kuthiwe
angihambe ngiyovangela ngilanda abantu emahlathini ngilanda abantu babuye bezenkosini angaqali ibandla ekuthiwa evangelical church no sengenza umbono ubigama sengenzile igama sengenza manje into eyofanele eyosalisa isiphambano sabanye that is very wrong kuthiwa mina ngivangela it's either ngivangela ngikwi local church inkinga ke nabo kuma local church basishaya basikhiphe meke babona isiphiwo abangasazi basishaye bamelane naso kuhlohlwane kuthiwa emshayeni shaya uzophuma kuyadlalwa and lento iqala la futhi uyabona lento le iqale la kwaZulu Natal lento yokulwa neyokuxabana abafundisi iqale mawuthi uyangale kwabanye abafowethu bazwana kabukabi thina njoba dusho inyoni zohlobo lodwa zindiza ndawonye ubona ukuthi no hayi lezi ezemnikelo lezi yabo and ziyayidla imnikelo lithi iBhayibheli amadodana kaEli azakhuluphala enyula lemnikelweni edlala ebhodweni edla inyama ingakavuthwe ithatha yabona so baningi khona abantu esitshe baphakanyiswa uNkulunkulu kanti baphakeme ngoba bamcindezela abanye abantu bame phezulu kwabanye abantu bese sithi hey mude enkosini ukhulile kade aqala ukushumayela no kade aqala ukubamba abantu so izinto ezikanjalo ke ncike enkosi number 1 number 2 wami nangu kule oqeda ukisho manje ngicabanga ukuthi enye into eshaye kakhulu yilebe ebengifuna ukungena kuyona yebandla ukuthi abantu baqamba ivision bayenza ibigama lebandla ake ngilinganiseke ncike sengiqedile ukuvangela uNkulunkulu avanavusa unjabulo eNdlovu memvusa uNdlovu athi wiping tears yes uyeza uNkulunkulu ukuthi abantu bambalimele kakhulu ngibavangelile bangene ebandleni kwakhona izinto abangayitholi ngenxa yokushoda kwephiwo wayesethi wena hamba kwakunika ivisions wazibona uhamba usula abantu inyembezi usuyoqala ibandla libiza ngewiping tears ministries kanti mhlawumbe unikeza u5 years wokwenza lento yabo then mawunika u5 years usuyosalisa inceke lapha yana ucelwe isalisa nesikhulu isiphambano sakho ngoba izofanele ihambe iwipe ama tears kanti uNkulunkulu ileyo season idlulile. That is why there are so many churches. Abantu bathatha amagama amavision bawenza amabandla. No, akulona ibandla. Yabo nje omunye nje akulesele nceke mhlambe one more thing mhlambe ngibese ngiya. Lalela nceke. Ngangafika mina etendeni enye inceke ishumayela ngomlilo. Uyawubona umlilo nje ungawulayitha nale iqhubuleni ushushonele umlilo. Ngifika ishumayela ngomlilo. Emva kwaloko uyaqala iFire Ministries. Uyazi fire kuyaphoqa ukuthi wonke umuntu abisigila mesukumathi abumlilo wonke umuntu even amasanza khona abigila athi yindaba ubaba oleka isigila sokuqala washumayela ngefire sebizwa ngoapostle fire yabo khona izinto nje ezimidlalo bona kahle ukuthi akuzona izinto zethu thina sithi siyakholwa azifanele lothi ziphathwe nceke ake ngikusho kanje into edala amabandla bemaningi kanje ungezwa nokungamlalela uNkulunkulu. Yabo nceke khona abantu njengami akungashiwanga ukuthi qala namabandla cha ekuthiwe hambani nenze izizwe abafundi umfundi phela mase umfundisile uyamqeqesha kufike la egraduate khona bese yahamba yofundisa abanye musuku umbamba ufuna ukumcontainers ayofe la kuwena kodwa phela babumapholoba zuthu izinto ezingithintayo la yokuqala ile ethi umbono unesizini uyahamba uphela umusho njalo kusho ukuthi chaza ukuthi khona amabandla aqhubekayo kodwa saphelelwa imbono kakhulu ngawabala futhi hayi mina nceke Nkosi uNkulunkulu wanginika umbono nginesibindi esimangalisayo futhi angisabi umuntu mafa ngikhuluma iqiniso yeah ama false prophets ngwabiza ngamagama ngoba iBhayibheli lisho njalo uyazi ukuthi nceke awuthi ngikutshele la number 1 uPaul nceke mayethi ngingabuza abafundisi abazange bamphendula ukuthi mayethi uAlexander umkhandi wensimbi nibomqaphela manishumayela wamelana kakhulu nathi sishumayela nani nimqaphela uthini mawucabanga ihlobo zikaAlexander zathini umesho kanjalo njoba kubhalwe kuzobi namhlanje uma ngabe basakhona abantu isizukulwane ngezizukulwane salokho kuAlexander kumnandi njoba basho njalo. No ulumkisa sisho njalo ngesixhosa uqaphelisa uwonisha abalandelayo ukuthi nimqaphele uAlexander as long engakaphenduki nje as long engakaphenduki uAlexander nimqaphele wamelana kakhulu nathi waphinde futhi yena uPaul athi uDemas wangishiya ethanda leli lizwe la namhlanje fasi ngababizi no sobabiza thina mina mangifuna ukuxwayisa izingane engizizala enkosini ngifuna ukuxwayisa abazalwane whether ngimenywe kuphi umoya ingcwele eveza ukuthi nangu false prophet
edukisa mhlawumbe ukhona le ndawo ngizokutshela ngithi lo baba odayisa amanzi namafutha usibani nimqaphele why kufanele igeneration because sizoshiya manje igeneration confused nceko engazi ukuthi ikuphi uyayibona leyo so ngizama ukuthi ke ngamanye amazwi ilezo izinto zezesikhathi but angibuye ngiqualify lesa statement engishiyo nceko ake ngibuyele la akhona amabandla amadala African Gospel Faith Mission Assemblies of God Full Gospel amabandla amadala uJob Chiliza wayesuka full gospel ngoba wayehlangene noKhupha esashumeka icathulo ngawufunda umlando esa ngahlala futhi namakhehla awu African Gospel azi umlando so wayekade eshumeka icathulo la elungisa icathulo la eThekwini so wahlangana noKhupha evela phesheya umlungu uKhupha abaningi abayazi imfihlo yahlukanisa uJob Chiliza noKhupha ukuthi bahlukaniswa yini kodwa incwadi endala yase-African Gospel iyaveza ukuthi bahlukaniswa yini alright angishiye lapho then asivezele ukuthi bahlukaniswa yini ukuze umuntu osekhaya ngasazi ithi into eyadala abahlukana kwathi mase kuqala kungena iminikelo evela phesheya ngithi ukhombo waphesheya kwathi mase kuvela iminikelo evela phesheya uNkulunkulu wangivezela lento ebusuku uyayivision yeah and ya serious ukuthi ngeke bangilalela abantu nawo lamabandla ngeke azangilalela kuthiwa wathi mase efika uKhupha sebehlangana uvela iminikelo eminingi kwafanele ize ngakuJob Chiliza because wayenikezwe inkonzo yama miracles okay yeah uKhupha wayene teaching yayibona lento iqala yeah then bavane babanga imali iminikelo lefikayo kwafanele bahlukane uJob Chiliza wayesenikezwe omunye umbono waphuma that is why namhlanje iAfrican Gospel Church umlungu akekho icase noma into kwakufanele kuphinde kuhlanganwe kuxolelwane okay kuthiwe no siyaxolisa into engangiyifunde kuKhupha noKhupha athi into engayifunda ngoba bafundisana uKhupha wanikeza lo i-teaching njoba kuthiwa isibhedlela necollege uJob Chiliza wamnikeza inkonzo yama miracles because umkhulu uJob Chiliza wayethi menza izinto kuthiwe siyayiqala ke le uyayibona ngoba kwawenikiwa ama miracles isidakwa wayethi mefastile nje ehlele eduze kwesihlahla ebheke phansi ethe thiwa isidakwa sazibana esihlanze ijiki sishonge izilimi sesiyikholwa ke ngaleso sikhathi sesiyongena eAfrican Gospel Church so ibandla amadala but somewhere okay angibuyele kulento yembono so uJob Chiliza wanikeza umbono othi isibhedlela necollege ukwasho njani nana manje basasho wathi mayehamba uJob Chiliza emhlabeni leyo nto yaphela le sibhedlela necollege lingaqhubeka igama elithi African Gospel kodwa kuqhubeka omunye ngombono wakhe hayi kaJob Chiliza uyaunderstand ke manje ngoba uNgcobo ubizelwe okunye angibizelwanga into kaNdlovu mina kufanele uNdlovu kufanele mawukuthi khona ibandla mhlamba ake ngithi Light of the World Ministries ngiyalinganisa axole emakhono negama elinjalo ngenza ukulinganisa nje ngoba siyaxoxa eSouth Africa uma khona onebandla ethu Light of the World mhlamba ethi Light of the World Ministries iLight of the World Ministry mhlawumbe wawunikezwe ivesi elisinini ngokukhanya ingakho wathi Light of the World ngiyalinganisa so njalo mawukhuluma uveza ukukhanya kubantu anginikeziwe leyo mina uyabona finale mangisala kwiLight of the World ngisale ngombono wami manje into edala idivision engake ebandleni namhlanje ngoba bafuna ukuqhubeka nevision ivisionary ngasekho uyabona awukwazi ukuqhubeka nombono amehlo kubona engasekho because umuntu ongayidirect uthi ngayinikwa kanje yayiqale kanje ihambe kanje uJob Chiliza I'm very sorry I'm not against amabandla angikho against ibandla elidala iAfrican Gospel Church